ጾም አይኖርም ጸሎት አይኖርምና እንዴም ትምህርት አይኖርም ስለዚህ አንዳንዴ እንደው የሐሳባችን ተቃራኒ የሚሆኑ ሰዎችም ሲኖሩ ለበጎ ነው ብለን ማለፍ አለብንና ማጀቹን በርባዴ ብለቲን ኬኛ አከይሼ ነሞኒ ቀጄሎን ጅሩ ዋቀዩ አፋን ከሚኒዮ ገለቴፈሜ አፋን ከሚኒዮ ፋርፈተሜ አፋን ከሚኒዮ ዮ ዋቀዩ ገለኒ ዲያቴ ከንገመደን ጅሩ ነሞኒ ተኮ ጅሩ ከንኮ ቆፈ መሌ ደውም አማማ ማለን ይላል አጅራ ዮ በርሲስተን ኦቶ አፋ ወሊቲ መኩባተኒ ከንጀረን ቀጄሉማ ዳፍ ጀዴ ነመኗኒ ዮ ቀጄሉማ ዳፍስቴ ያደን አየ ገሩ አፋን ለማን ሚቲ ዮ ደንደኛ አፋን ቶርባተሚ ለማን በርሲሱ ኬኘት ከን አሩ ከንጉበቱ ሰይጣን አዮታይ መሌ ሙጫነማ አነመሌ አንዮንዱኤ ኢላ አንዮንዱኤ አማለ ani dunan sardon immergin jette malin akkuma jedhan kana yo ani qofti dhagaye male afaan akkasii kun asitti akka naasu amne kan dubbatamni jechuun tokkoffa of jaalachuudha yo qajeelummaa ta'e afaan lama dubbachuun kun nuuf hin galu yaanni isaa ifa nuuf hin ta'u jedhamni kun qajeelummaadhaan jibbinsa afaan irraa yoo ta'e garuu inni kun inumaayyuu gaarummaan qabu waan ta'eefiyyu qajeeltonni tokko no afaanin dhageenyu garu afaan dubbatamutti immoo waaqayyoon hin galateessinan jedhan jiru waaqayyoon isna eebbisu eebbifamaa jechuun barbaada baay'oonni keessan jirtu በጣም እሺ መልካም አስገባችኋለሁ ግድ የለም ሁላችሁም አስገባችኋለሁ በገብርኤል በማርያም ማለት አይተበቅባችሁም እድል ሰጣችኋለሁ አንድ ደቂቃ ገብታችሁ ሐሳባችሁን መግለጽ ትችላላችሁ መልካም እሺ ሲፈን ሜ ቲፉፊ ጀልቀባ ሌላ ሰው ደግሞ ማናገር ይችላል ካልቆጣን በተዘርተሞ ድበዱ እቺ ሲፈን ቲፉፊ ኢታንስቴ ተዋህዶ ደሳሽ ሶኬት ዋቀየ ሲያይብሶ አልፋዶ አን ጋዋኖ ጋፊ ከፈቱና ዳውት ይወርሲሳ ዋንተረቲ መሪያቻ ጅሩ ነገኘ መነታና ካስ እሺ ሶሚን አመመኒ ክርስቲያና ኬኛ ሶሚ ጉዮተ ሸኒፍ ለብሲቴ ጅርቲ ሶሚ ከነ አከሚቲ ሶሙ ደንደው ቀብና ሶሚ ከነ አከሚ ሶሙ ደንደው ቀብ ዮ ጾምኖ ዋቀዮ ራማል አርገነ ጀኔ ጾምና ሰጀዱዳ መሪን ኬኛ የሮአማ ከነ ኡንፋዳኒስ አከቢያቲስ አከ መነ ክርስቲያናቲስ ቆሩምሰ ገራገራ ኬሰ ጅራ ቆሩምሰ ከነ ኬሳ በሁዳፊ yo akkamin soomne waaqayyo nutti araramuu danda'a sajedhu kanaafi ati ammam qophoofteetta soomuudhaaf ammam qophoofteetta waaqayyo wal arguudhaaf sajedhu sirraa eegale amma kana qophaa'e robbolonni qommoo gama kanaan qophaa'a akkas taa'etti yaada kiliiqaa tokko nu ibsi bojjette garaa kiyya qulqulluu godhee waaqa kootitti balleessaan ni qabus waa inni kodhiifama naa godhu laphee qulqulluudhaan waaqa koo fadhadhee waaqa kootitti bo'ee balleessana ni qabu sanimo waaqni keenya akka keenya laal waan ta'eef cubbuun hojjetteesi kan dubbaddeesi waa inni kee dhiifama naa godhe akkana haraaramu waaqa koo kadhadhe jechuudha. Obboloota kee kaan maal? Obboleewwan koo kan na jala jiranis kan duraan dubbannes kan balleessines waa inni akka keenya laal waan ta'eef cubbuu keenya kan cubbuu hojjennes gaarii hojjechuu dandeenya cubbuu hojjechuu dandeenya waan ta'eef dhala namaa waan ta'eef waa inni akka keenya laal waan ta'eef cubbuu hojjennes waa inni keenya guyyaa kana sadeen keessatti waaqa keenya kan guyyaa kadhachaa sooma kadhannee waaqayyo akka nu haraaramu dabarsaaf jechuudha warri kana hunda gootanii warri waan adda addaa dubbattanis ofirraa of qottobdanii kan akka barachuu qabdan injedhaani abboota keenya dhaggeeffatanii barsiisa keenya dhaggeeffatanii barsiisan keenya kasinin jedhu kanarraa hubattanii arraba dhiistanii gara waaqa keessanitti bu'atu abbootii keenya kan gargara ba'an kanas waaqayyo haraaramee fi tokko godhe biyyi keenyas nagaa argatte kanan isaanii dabarsa barsiisaa ko waaqayyo isaa eebbisu shisiifu eebbifamii gaaffii adda biraa yoo qabaatte immoo guyyaa gaaffii yookaan kara keessaan na haasofsiisi gaaffiin biraa jechuudha warra sirratti kun gadi zaqazaqee kun eeksi godhee
kuna raba dadar nama rabsa jiran kana san rawdo fidde bisani kunis baye barbachi sadan jira jarri kun tokko nu kunis abbakiya kunis abbakoti kun lachu qaali waqa barsisa waan teefu waqa filatati teechise waan nu filannen teechisneefu kana rawdo qottobani gara danda'aniin salooti godhanii fi abboonni keenya tokko taani boro araaramanii hundu akka bakka tokkotti deebi'an barbaanna waan ta'eef kana raawdoof qottobanii dasna jedha waan qaalin taane dubbachuun immoo waaqni sineeyyan waan ta'eef kana abboota kana kan teechise rabbi teechise malee nuun hin teechisne jechuudha. Kanaafuu aangoo abboota kana ittiin arrabsinu sin qabnu aangoon kan rabbi waan ta'eef aangoo kana kan kenneef rabbi malee nuyi mati kan kennee waan ta'eef kana raawdoof deebisanii warreeksi irratti godhanii kun arrabsanii koomantii jalatti simu malaala jirra arraban taane arrabsaa jiran kana waaqayyo isaanis karaa qulqulluutti isaanii deebisu waa'ee qalbii isaanii kennuun jedha na ulfaatu barsiisanaaf galatoon waan naseessisteef. Eshi siif waaqayyo isaa eebbisu yaada sirrii tole eebbifame. Eshi maannoo qaxxiloo eegabbaa eshi tawaahidoo birasash eshi. እሺ ተዋህዶ ብረሳሽ ሚውት አድርገሻል ምናልባት ወይ ታድርጋል እሺ አታችሁ ተጠቀሙ አንዳችሁ እሺ ይሰማል ቆይ አንዳፍታ ይሰማል እሺ ሰላም እንዴት አመሻችሁ እኔ በመጀመሪያ ለዚህ ለጾመ ነነዌ እንኳንም በሰላም አደረሳችሁ አሜን በመቀጠል ሐሳብ የምሰጠው የኛ የተዋህዶ ልጆች ነገ ሁላችንም አንድ ነን ዛሬ ልዩነት ቢፈጠርም ነገ አንድ መሆናችን አይቀርም እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ያስተካክላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በዚህም በዛም ሁሉ ነገር ቢጨለምብን የጨለመ ይመስላል እንጂ ሁላችንም ተስፋ ለመቁረጥ በዚህ ጾም ክርስቶስን ያሰብን ቤተክርስቲያናችንን ያሰብን አንድነታችንን ያሰብን ጾምን ብንጾም በዚህ ወገንም በዛ ወገንም ሳንል በሁሉ ነገር ስንጸልይ ለፈጣሪ እንጂ ለየትኛውም ዓለም አይደለም ሁሉን ነገር የምናደርሰው ለፈጣሪያችን ነው ነገ ሁሉን ነገር ትተን ወደምንሄድበት ለላይኛው ቤታችን ነው ማድረግ ያለብን እንጂ ዛሬ አንድነታችን ፈርሷል ብለን መንገድ መክፈት የለብንም የኦሮሞ ልጆች ባካችሁ እውነት አንዳንዴ ሚዲያው ላይ ስልክ አሁን ለምን እንዲያልሽ እንዳትሉኝ ደግሞ ድንገት ከስር ያላችሁ ውስጥ የሚሰማኝን ነው እኔ የኦሮሞ ልጅ ነኝ ኦሮሚያ ክልል ነው ተወልጄ ያደግኩት ኢሉባቡር ላይ ግን ደግሞ የሆነ ያለው ነገር ያሳዝናል አንድ ብንሆን ነገ አንድ ላይ ቅዳሴውንም ምንውንም አንድ ላይ ብናስቀድስ ከውስጣችን ቂምን አውጥተን ጾም ስንጾም ቅዳሴውንም ስናስቀድስ እንጂ ቂም ይዘን የትኛውንም መንግስት ሰማትን አንወርስም በቂም ነገር የለም እና የኔ ወንድም አንተ ደግሞ መምህር በብዙ ነገር ያለው እግዚአብሔር ቀሪ ዘመንህን ይባርክል ፈጣሪ ያለህበትን ነገር ሁሉ ጨምሮ ጨማምሮ በእውነት ከሚገባው በላይ ክርስቶስ ለላይኛው ቤት እግዚአብሔር ያርግል በርቱ ጠንክሩ እግዚአብሔር ያበርታን ለታችንን ሰላማችንን ይመልስልን ይስተካከላል አይዟችሁ እግዚአብሔር አለ ሁላችንንም አይዞን የወደቀን ይመስለናል ነገ ደግሞ ቀና ብለን ምን ሄድበት ቀን ይመጣል አንድ እንሆናለን ደግሞ ሁላችንም አንድ እንሆናለን ነገታችን በርቱ ነው ማለት እግዚአብሔር ያክብርልን እህታችን እሺ አንቺንም ልሽበት ምራን ተብቀሽ በርቱ ስንጾም አንድ ሆነን ነው ኤርጋ ፕሌቲንግ ኬኛ የቴ ተባቡመት ተቆሃታኑ ጃለለ ሃቁደኑ ግዱ ኬኛ ጅብን ሳፊ አሜኛ ሃፈጌፈኑ ጾመ ጋፈ ጾም ነው ብሌሰ ኬኛ እጅን አመት ጾምኒ ኬኛ ፉላ ዋቀዩ አከኑ ረቀቡፊ ብሌሰ ኬኛ እጅ ወልጅብኔ ወልሐመኔ ጾሚቴን ያን ፉላ ዋቀዩን እንቀቀቡ ከደና ፉላ ረቢኑ ደቀቡፍ ጀባኔ ከደናት ያጀባኑ ከወሎ ሊዮ ጅራኔ አራረምኑዳ ከኖ ብሌቲንግ ኬኛ የቻጅርቱ ምናልባት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ነገንና ከነገ ወዲያ ባል ሁለት ቀን
እርቅ የይቅርታ ቀን እናደርጋለን። ይቅርታ ጠይቀን ብለን ነው ለጾማችን የምንቀበልን። እሺ ወደ ዴቭ ልምጣ። ዳዊት ሰላም አመሻችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሰማል? ይሰማል። መምህራችን እድሉ ስለሰጠን አመሰግናለሁ። በጣም በእውነት ከአንተ ጋር እግዚአብሔር ይፈቅድ በአካልም መገናኘት ነበር ደስ የሚለኝ እና ሁሌ ስሜቴ ውስጥ ያለው ነገር አንተ ስታስተምረን እናያለው እና እንዳንተ አይነት መምህሮች 2 ቋንቋ 3 ቋንቋ የሚችሉ መምህሮች በጣም በብዛት እግዚአብሔር ቢሰጠና ብናገኝ አሁን በአሁኑ ሰዓት በቃ ኦርቶዶክስ የሚያስፈልጋት 2 ቋንቋ እና 3 ቋንቋ የሚችሉ ልጆች እኛውን ገብተዋል። በአንድ ቋንቋ የሚችሉ ሰዎች በአባቶቻችን እየተማር መከተል ነው ያለብን። ብዙ በቃለ ቋንቋችን ስላልተማር ነው ብሎ የተሸወዱ ልጆች አሉ። ደግሞ በቋንቋው ደግሞ እንደዚህ እውቀትን ኖሮት የሚያስተምር መምህር ሲገኝ ደግሞ መታደል ነው። ይሄ የኦሮሞ መታደል ነው። እውነት ልኛውን አንተ እንደዚህ አይነት እውቀት ያለው ኦሮሞ ልጅ ሲያገኝ በጣም እንደ እድል ነው ቆጥሮ መናገር ማውን ገብቷል። ውስጤ ውስጥ ያለውና ፊት ስቀርብ መናገሩን ብዙ ይከብደኛል። ሳወራ ብዙ መናገር ራስ አልቻልኩም። ግን ውስጥ ያለው በጣም ብዙ ስሜት ነበር። አንተ የምታስተምረን ነገር እግዚአብሔር ነው በእርግጥ ስልጣኑን ሲሰጥ እግዚአብሔር ነው እውቀቱን ሲሰጥ። አሁን ግን እግዚአብሔር እውቀቱን ይጨምርልን። እኛም በወጣቶች በሀሳብ በመታዘዝ እናግዛለን። እኛ በመታዘዝ እናንተ በምታውቁት አስተምሩን። ከምንም በላይ ይህን 2 ቋንቋ እግዚአብሔር ብሎ 3ም ቋንቋ አድርጎልን በይህን ህዝብ ብታድን ከእግዚአብሔር ጋር ግማሽ አማርኛ ግማሽ ኦሮምኛ እያደረክ የምታስተምረው ትምህርት እንዴት ጥሩ እንደሆነ ለማያውቁት አብሶ ካለ ቋንቋቸው በተሸወዱት ብዙ ወንድሞቻችን እነሱን ታድናቸዋለህ። ብዙ ይዳኑም አሉ። አሁን ወደ ወርመራ ወደ ግንጪ አሁን ባለፈው ሜጀ ወርመራ ይማር ህዝብ ነው ያለው። የሚገርም ነገር የዋ ምስኪን እናቶች አሉ። ስንት የዋ እናቶችና በመቁረቢያቸው ሰዓት በብዙ አይነት ነገር እየሸወዷቸው እያታለሏቸው በጥቃት ጥቅም በደፍተር ዩኒፎርም እየገዛን ነው እያሉ የሃይማኖታቸውን በዛ በደፍተር በምናምን አሁን ወደ ወለጋ ወደ ግንጪ ምናምን አብዛኛውን በእንደዛን ነገር ህብረተሰቡ የተቆጣጠሩት እና የዋ ህዝብ ነው። ትምህርቱን እዛው ስብከትም ብዙ ያሰብኳቸዋል፣ እዛው ያስተምሯቸዋል። ትምህርቱ ዩኒፎርም እየሰጧቸው በእንደዛት መልኩ ነው ብዙ ልጆችን ያጣናቸው። ያን መደገፍ ትችላለህ ሳይሆን በሀሳብ በትምህርት ይህን ትምህርትን ሌላም ሰው እንዳንተ አይነት ሰው የምታውቀው እንኳን ካለ ቀስቅሰው የሚያውቀውን ይናገር። ብዙም ባያውቅ እውነት ትንሽ ማውራት ራሱ በጣም ተስፋ ነው። እንዴት ትንሽ ሲሰሙ ደግሞ እንዴት እንደሚያዳምጡ ማስረዳት ብቻ ምነው ባስተማርኳቸው ነው ያልኩት ላየኋቸው ሰዎች እና ይሄ በጣም እግዚአብሔር ሰዓትን አልያዘብን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በርታልን። እህቶቻችን በጣም በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በጣም ማደንቃቸው እህቶችም አሉ። በጣም በቃ ትስስት ብለው ስለተዋህዶ እርር ብለው የሚናገሩ እነሱም እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጣቸው። ጠንካራ እህቶች አሉ እና እነሱም እንደዛው በዛ በቋንቋቸው በኦሮምኛ በአማርኛ እያደረጉ የሚያስተምሩ እህቶች አሉ። እነሱም ጠንካራ እህቶች ናቸው። እግዚአብሔር እነሱን ፈጣሪ ይርዳቸው። በቃ አመሰግናለሁ። ሰላም አምሹልኝ። ሰላም ይደሩልኝ። አንተን እከታተላለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንን የሚጠብቀን፣ የቤተ ክርስቲያን አምላክ ሁላችንን የሚጠብቀን። ከዚህ የበለጠ ሰራ እስካሁን አልሰራንም። ባለመስራታችን ነው ዛሬ ዋጋ እየከፈልን ያለነውና ከዚህ በላይ እንድንሰራ ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችንን አሁን ከገባችበት ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ለቤቱ ቀናኢ ነው። እግዚአብሔር ለቤቱ የሚቀና አምላክ ነው። እኛ ባንደክምም እግዚአብሔር ሁሌ ቤቱንም ስለሚጠብቅ ግዴላችሁም በርቱ። ተስፋ ይኖረናል። ነገ እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል። ነገሮች ሁሉ ይስተካከላሉ። ያው ለጥምቀት ስንሄድ ለመስቀል ስንወጣ በዛ ነጠላ ለብሰን አምሮብን ዘምረን ደስ ብሎን ስንሄድ ከፊታችን መከራዎችም እንዳሉ ደግሞ ማሰብ ነው። መከራም ሲመጣ ደግሞ እንደዚያው በጽናት በበጎ ነገር አልፈን እንድንሄድ ነው። ክብር ያድልልን። ዴቪዬ አንተንም እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እድሜ ይስጥልን። እሺ እንቀጥላለን። ሜክዩ እትፉፊው ብለቲኬኝ
برسيسا كم جرتو قالت واقعي سلاسيف قالني هاتو آمين باي قلتما باي الفادا واقيو منساتي سناجراتيسو ومريد إيرا إسني فاكينو جرادان جدا وان نوتو في واقيو نفادي بسو واقيو نو عرارسو توكو نو عقودو Zomi kan zomno akka dandeenyetti yoo dandeenye sagada garaa qulqulluudhaan yoo zoomne baay'ee barbaachisaadha. Biyya keenya akka nagaa ta'u amantiin keenya akka tokko taatu waaqa kadhachaa bu'aa sagannaa too zoomne too nutti tole akkasitti zoomne bareeda akka dandeenyutti garaa qulqulluudhaan zoomuudhaan jedha. እግዚአብሔር በቤቱ ያጽኖት እውነት በጣም ወዶታለሁ። እግዚአብሔር ያከብርልኝ። በሁለት ቋንቋ በደንብ አርጎ እያስተማሩን ነው። ከታተላለሁ፣ ሰማለሁ። እግዚአብሔር በቤቱ ያቆየት፣ እድሜና ጤና ይስጦት እና ሰሞኑ እንግዲህ የመጡ የነነዌ ጾም እግዚአብሔር በንጹህ ልብ እግዚአብሔርን እያሰበን ብንጾም እግዚአብሔር በይቅርታ የተጣላን ሰው ካለ በይቅርታ ብንጾም እያለቀሰን ከቻልንም ከስራችን ጋር ምቻል ከሆነ እየሰገደን ሀገራችን አንድ እንድትሆን እምነታችን አንድ እንዲሆን ተዋህዶ አንድ እንድትሆንልን የመጣውን ነገር እግዚአብሔር እንዲያነሳልን በንጹህ ልብ ብንጾም ብዬ እላለሁኝ። እንዳላበዛ ሌላ ጊዜ ገብቼ እንግዲህ እንትን እላለሁኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያከብርልኝ፣ እግዚአብሔር ያቆይልኝ። ሌሎቻችን እግዚአብሔር ያኖራችሁ። አሜን አሜን። ኪዩ እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ክብር ያድልልን ሁላችሁንም። ነኒ ሲንገላቴ ሰንዱ መከሰን ኡልፋዳ ኡልፊን አርገዳ ገሩ መተድሪ ኬኛ ኬሳ አከምባኔ ከርዕሳችን እንዳንወጣ እንደው ለኔ ያላችሁን ክብር ለኔ ያላችሁን ፍቅር ለምታሳዩኝ ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር እድሜውን ይስጥልኝ። ግን እንደው ከኔ ወጣ ብለን አሁን ባለንበት የፈተና ጊዜ ቤተክርስቲያንን እንዴት አድርገን እናሻግራት፣ ቤተክርስቲያንን እንዴት ለቀጣዩ ትውልድ ዛሬ ከመጣብን ፈተና ይልቅ ወደፊት ምናልባት ከዚህ የበለጠ ፈተናስ ቢመጣብን እንዴት አድርገን ነው ቤተክርስቲያንን ልናሻግራት የምንችለውና እንደው እንዴት ነው መጾም ያለብን? አከሚን ጾሙ ቀብና አከሚን ዋቀከኛ ተዲያችሁ ደንደው ቀብና ሰጀዱዳ ሁንዱም ድኬሰን ኡልፋዳ ኡልፊን አርገዳ ዋቀዮኒስና ኤብሱ ዋቀዮኒስና ጃለቱ ወሪናፍ ከበጀስ ጃለለስናፍ ቀብደን ኡልፋዳ እኔም አብዝቼ ወዳችኋለሁ። ለምትወዱኝ አሁን ምን ያህል ተወዱኛላችሁ ምን ያህል ወዳችኋለሁ የሚል ፕሮግራም አይደለም ያለን። ሐሳባችሁን እቀበላለሁ በፍቅር። ግን ምንድነው ትልቁ ነገር እንዴት አድርገን ቤተክርስቲያንን እናሻግራት፣ እንዴት አድርገን የአባቶቻችንን ቃል እንፈጽም። አሁን ጾም ለ5 ቀን ታውጇል። የነነዌ ጾም 3 ቀን ነው። 3ቷ የነነዌ ቀን እንዳለች እናውቃለን። ጥር 29 ነው የሚገባው። ማለትም የፊታችን ሰኞ ነው ጾሙ የሚገባው። ነገር ግን ቅዱስ ሲኖዶሱ ከሰኞ ጀምሮ እስከ አርብ ባለው 5ቱን ተከታታይ ቀናት በደንብ እንድንጾም ከእግዚአብሔር እንድንጠይቅ እግዚአብሔር ለዓለማችን አሁን እኛ ቤተክርስቲያን የምትፈተነው ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ ሀገራችን ያለችበትን ሁኔታ ታውቃላችሁ። ቤቱ ቢይከኝ ኢትዮጵያን ሰረርካ ማሊ ረከሸን ጅርቱ ዱጋቲ ጋፈ ቢየ ከሰተኙ ወማዋን አገኙ ተቆንጅሩ ዋን አርጊኑ ተቆንጅሩ ጋፈ ገረባ አርገመጨ ተንገሩ ዋን ሁንዱምቱ ወንት ጉያቲ ተው ሶሻል ሚዲያም ፍሬዋንስ እንተገርሲሱፊ ወንት ጉያም ቢይከኝ አርጋጅሩ ዋን ከሰ ቢይከኝ ከሰ ጅርቱ ኩን ሁንዱምቱ ቆርምሰ ጉዳ ከሰ ጅራ መነመንታ ከኛ ቢዮ ጅራተዳ ማን ክርስቲያና ከንጅራት ሀገር ሲኖር ነው ቤተክርስቲያን የምትኖረው። ሚቲ ዮ ቢይ ጅራቴ ዮ ቢይ ቆፍቲሞ አካፊ ማኒ ሙክቲ ጅራቴፍ ሚቲ ቢየ ከሰ ከንጅራቱ ኡመኒ ሰባብ ሰብለሚን ቢየ ከሰ ጅሩ ነጋን ዮ ጅራቴ ነጋንሳ ዮ ኤገሜ ዮ ነጋታ ቆፋ ኑ ነጋታ ከንደንደኝ ማኒ ክርስቲያና ከንሸን ጅራት ኦቶ ቢይ ነጋን ታይ ኦቶ ማኒ ክርስቲያና ቆፋ ዳፍ ሚቲ ከደናንከኝ ሁላችሁም ልታስቡ የሚገባው ለቤተ ክርስቲያናችን ብቻ አይደለም ምን ጸልየው። አሁን እንዳልኳችሁ ነው። ይሄ ጾም አሁን ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ለደረሰብን ፈተና ብቻ አይደለም። ይሄ ጾም የሚያስፈልገው
ለሀገራችን ለኢትዮጵያም ጭምር ለህዝቦቿ ጭምር ሀገራችን እንደምታዩት ነው የሆነ አካባቢ ላይ የሆነ ክልል ላይ ሰላም ሲሆን የሆነ ክልል ላይ ደግሞ የምታዩት ነው ደም መፋሰስ ነው መገዳደል ነው በየቀኑ የሰው ደም በየቀኑ በየቦታው በየመንገዱ በየቱቦው ምናየው ያ ነው በየቀኑ የሚሞተው የሚገደለውን እያያችሁ የተመለከታችሁ ስለነሱም ጭምር መጸለይ ያለበት እግዚአብሔር እውነተኛ ሰላምን የሚያመጣ እግዚአብሔር ነው በእውነት ከብዙ የሰላም ሚኒስትሮች ፈልገን ያጣነው ሰላም አለ ከእግዚአብሔር እንጠብቅ ከእግዚአብሔር እንፈልግ ነው አሁን የቤተ ክርስቲያንም ትልቁ ድምጿ በካ በከት መነኬሰን እንሰን ተውደንዳ መነኬሰን ፈያ ተውደንዳ ማቲን ኬሰን ፈያ ተውደንዳ ኦላን ኬሰን ገሩ ፈያን ቀብ ናኖን ኬሰን ገሩ በኪተ የተይ ገሩ ነጋን ቀብ ዮ ነጋን ዮ ኦላን ኬሰን ነጋ ቡሌሲን ነጋ ቡልቱ ዮ ኦላን ነጋ ተኡባተ ከሚን ነጋ አርገን ዮ ናኖን ኬኛ ነጋ ተይ መለከሚን ነጋ አርገን ጉያ ጉያን እሶ ዲግኒ ነማ ደንገለው ኦቶ ሙጫን ነማ ኦቶ በይ ገሉ ደደቡ ከነ ሁንዱማ ዳፊ ከዳናን ይንበርባችስ አማ ዋይ መነክ ነሞኒ ቶኮ ቶኮ ሶመ ከነ ጎጅን ጋፈላለሙ ይሄን አከንሳይ ያደን ሶመ ከነ በቃ ዋኑ መበተስካነ ከሰቲ ሲኖዶሲኒ ማሊ ተጃጅሊ አቦቲን ገመሰነ ባኒ ጳጳሶ ተሙደተኒ ሰጀዱ ከናፍ ጀዴ ነምኒ ያዱ ተቆንም ተቆንም ጎዋንጅ አክስሚቲ ከደናን ከንበርባችስ ቢያፍስ ቢየከኝ ኢትዮጵያ ዳፊስ ነው አሁን ስለሆነው ነገር ለቤተ ክርስቲያኑ ስለተከፈለው ብቻ አይደለም ለሀገር እንዴ ኢትዮጵያ ሰላም ስትሆን ቤተ ክርስቲያን ሰላም ትሆናለች ቤተ ክርስቲያን ሰላም ስትሆን ሀገር ሰላም ትሆናለች ሀገር ሰላም ከሌላት ቤተ ክርስቲያን አይተናል እኮ እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ከዚህ በፊት የሆነ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር ምታዩት ምትሰሙት ነው ምናልባት ስለማንናገር እኛ ግልጽ ወጥተን እንዲሆኗል ስለማንል እንጂ ቤተ ክርስቲያን ያልተፈተነችበት ዘመን ቤተ ክርስቲያን ያልተቃጠለችበት ቤተ ክርስቲያን ያልተገፋችበት ዘመን የለም ሁላችንም እናውቃለን መኒ ክርስቲያና የሮሸኒቲ ጉበን የሮሸኒቲ ሚደምን ክርስቲያኖን የሮሳኒቲ አጄፈምን የሮሳኒቲ ቀለም እንጅሩቱ ገሩ ሁንዱ መጫላ ነጋቱ ዱርሳ ሁንዱ መጫላ ነጋን ሃተው ጀደሜት አመሞ መኒ ክርስቲያና ረደርቤ ቢየሮ ሰደርካ ጉዳረጌሱ ከደናን ይንበርባችስ ኢፕስተኒ ላሊና ከደናን ኩን ቢያ ገመከሚኑ ከንጅርተን ከደና ከነከረዳ ቤትኛውን ቦታ ያላችሁ ጸልዩ ብትችሉ የሌሎች እምነት ተከታዮችም የፕሮቴስታንት ሊሆን ይችላል በእስልምናው እንኳን ብዙም ዶክትሪናችን ባይመሳሰልም አንድ ባይሆንም በክርስትና ያላችሁ ትላንትና ማህበሩ ሲከፈላየን ማህበሩ ሲፈርስ አንዱ እንደው ምንድነው ያለ እኔ 2015 ላይ ምን ደስ እንደሚለኝ ታውቃላችኋል እስቲ እግዚአብሔር ልጆች ይሄንን ከእግዚአብሔር ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ይሄ መንፈስ ከእግዚአብሔር ነው አፉሪ ኩዱጉማ ዋቀዮ ራጀተኒ ያዱ በእውነት እኛ ምንም ነገር አንልም የቤተ ክርስቲያን አምላክ ግን እንደዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ የተገዳደሩትን አይግደላቸው በአንድ ጊዜ ያጥፋቸው ቆሞ ግን የነሱን ዝቅ ማለት እግዚአብሔር ያሳየን ይሄን ነው እኛ እንደ ቤተ ክርስቲያን በእውነት ነው ማለት የነሱን ዝቅ ማለት የነሱን ቆሞ ቤተ ክርስቲያንን ይቅርታ ይመጣይቁበትን ጊዜ እግዚአብሔር ያሳየን እንዴ ምንስ የትኛው እግዚአብሔር መንፈስ ነው እነሱን 2015 ላይ ቆሜ ማየት ደስ የሚለኝ ቤተ እምነቶች ሲበጠበጡ ማየት አባቶች ሲያለቅሱ ማየት ቤተ ክርስቲያን ስትፈራርስ ማየት ደስ ይለኛል ይሄ እግዚአብሔር ነው ትላላችሁ እስቲ በፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ የሚያላችሁ መቼም እናንተን እንደማይወክሉ እንደነዚህ አይነት ተራ ግለሰቦች እናንተን እንደማይወክሉ እናውቃለን አብዛኞቻችሁ ግን የትኛው እግዚአብሔር መንፈስ ነው አፉረ ዋቀዮ ከሚሜ ይላል አፉረ ዋቀዮ ሰከም ኩማለማፍ ቁደሽን ረተኒ ማሊላሉ ነገመጭ ወረፋና ማሪፋን በነገሩ ሚደምተኒ ጥዱጋንስ እንጀዳ ከነደጋው ዲሱ ኬሰን ሴናን አፍካወዳ በረኩማለማፍ ቁደሽን ኬሰ አበድ ያከላሉ ከን ባየ ነገመጭስ የሮማኒን አመንታ ቦርጨመን የሮማኒ አመንታ ዲገምቱ የሮማኒ አመንታ ኦርቶዶክስ የሮሽን ቢክኖፍቱ አበድ ይላሉ ባየን ሐውሲሳ እስከነጋ አፉረት ተገርሲሴቻ ዋቀት ትዱበቴቻ በዚህ አጋጣሚ በፕሮቴስታንቱ በእስልምናው ከቤተ ክርስቲያን ጎን መሆን ከቤተ ክርስቲያናችን ጎን ሆናችሁ ይሄ ሐሳብ የኛ ሐሳብ አይደለም ይሄ የሐሰተኞች ነቢያት ትንቢት
የፕሮቴስታንት ቤተ እምነትን አይወክልም ላላችሁ በሙሉ በእውነት እናንተ ቤተክርስቲያን ሁሌም ታመሰግናችኋለች። እቺ ባለውለታ ቤተክርስቲያን ለዘላለም እናንተን በችግሯ ቀን አብራችኋት ስለቆማችሁ፣ በፈተናዋ በምትፈተንበት ጊዜ አብራችኋት ስለቆማችሁ ቤተክርስቲያን አትረሳችሁ። እስኔራም ፈቱመኒ ክርስቲያን። ነገር ግን በተቃራኒው የቤተክርስቲያን መጥፋት፣ የአባቶች ለሁለት መከፈል፣ የሲኖዶሱ መበታተን፣ የአባቶቹ መጥፋት፣ የአባቶች ማልቀስ ደስ ብሏችሁ ደግሞ ያንን ለማየት የናፈቃችሁ ይኸው አባቶች እንባ በአንድ አይናቸው በሁለት መስመር እንባ እያለቀሱ ነውና እንኳን ደስ ያላችሁ። የአባቶቻችንን እንባ ደግሞ እንደ ራሔል እንባ እግዚአብሔር ጎርፍ አድርጎ ክፎችን እንደሚያጠፋ ደግሞ እኛ እናምናለን። ስለዚህ ማልስኒን ጀቹን በርባዶ ሉማገለቲ ከእናንኩን ጾሚንኩን ወሉማገለቲ ከንበርባችሱ ኤኙፍ የወጀተን ብያፍ አንዳንዴ እንዲም አውቀው ለሚያጠፉ ለትዕቢተኞቹ ለተሳዳቢዎቹም እግዚአብሔር ልብ እንዲሰጣቸው ለነሱም መጸለይ ያስፈልጋልና ይሄንን ጾም ስንጾም ስለ ሀገር ስለ ህዝብ ሜህርሜ ከሰንጋ ፈዳ እስቲ እናቶቻችሁን ጠይቁ። በየትኛውም ክልሉ ነው። ኦሮሚያ ክልል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ደቡብ ክልል ሊሆኑ ይችላሉ፣ አማራ ክልል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ትግራይ ክልል ሊሆኑ ይችላሉ። እስቲ የትኞች እናቶች ናቸው እውነት ተመስገን ብለው ተኝተው ጠዋት ደስ ብሏቸው ከእንቅልፋቸው የሚነሱት? ሁላቸውም እኮ ውሻ በጮኸ ቁጥር እየተሳቀቁ ዛሬ ምን ሆነ ነገ ምን ተፈጠረ እያሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የህይወት ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር ልጆች ኢላላ ጅርተን ማቲን ኬሰን ሰከሳንጅረን ያዶፍ ያደሳ ከሚ ከሰከሳንጅረን ቤት ዋይ ሳኒ ከረቹ ዋይ ቢያፍ ረቢ አቦቲ ኬኛ ወራማ ከራገራ ገራረ ጅረን ከነ ወሊቲ ኑፍዴ ብየ ኬሰትስ ገመከሚንዩ ቃመ ወሊ ገሉ ዲዴ ወሊኑ ገልቺሲሴ ብየ ኬኛ ነጋን ዱፌፊ አከቢ ተብራ ብየ ኬኛ ሲያሳ አዱኛ ከነራት ብሊሰባቴ ዋቀዮን ቆፋ አካ አመንቲ ኬኛቲ ዋቀዮን አከገለቴ ፈኑ ዋቀዮን አገርጋሩ ከናፍ ጾሚንኩን ከናፍ ነው በርባጭ ይሄ ጾም ለዚህ ያስፈልጎናልና ከየራሳችን መጀመር መቻል አለብን። ተቆን ኬኛ ኦፍራ ኑራ ጀልቀቡ ደንደኡ ቀባ ከኛ ነው መጀመር መቻል ያለበትና ስለ ጾም ስናወራ ሜ ኮታ ያደከሰን ነው ከና ኮታ ያደከሰን ሶሚ ከነከሚቲን ጾሙ ቀብና ኡጋ ረኪነ መነ ክርስቲያና ጉዳት ይኮነ ቆፋዳ ጾሚኩን ከንበርባችሱ በየኬኛ ኢትዮጵያ ፍንበርባችሱ ሰባብ ሰብለሞታ ፍንበርባችሱ ኑ ጅሬኛ ዱንፋ ኬኛ ጾሚንኩን እንበርባችሱ ተቆን ኬኛ ማልኬ ሰከኦሉ ማልኬ ሰከቡል ኦፊ ኬኛ ኦቤ ኑ ጾሚንኩን እንበርባችሱ አከሚን ጾሙ ደንደኡ ቀብን ሰገነረት ያደ ኑ ኬና ሲፈን አቤ በርሲ ሰነጋን ዋቀዩ ስኒፋቶ ከሞልታል ሁሉ ከሰሩ ኬኛ እንደ ኬኛ ነጋ ዋቀዩ አባል ባባየት እሺ በቃ kadhannaan abboonni amma labsan kun jechuudha. Kadhannaan subaayee qabannaa yookaan guyyaa sadii fi subaayee qabannee kadhannaadhaan dhaabbannaa uffata gurraacha uffannee kadhannaa taasifnaa jedhan kuni. Kadhannaan kadhannu kun egaa amma wanti kadhatamaa jiru manni ortodoksii tawaahidoo Oromiyaa Paappaasii mataa ishee muddattee sagalee waaqayyoo afaan koonan baradha jedhee afaan koonan qaddasa jedhee afaan koonan faarfadha jedhee kanatu biyya Itoophiyaa keessatti abbootii keenya walii galtee dhookke. Ibsa miti amma ibsa akka galtuuf otoo hin ta'in soomiin kun maaliif nu barbaachisa? Akka dhuunfaa keetti maaf barbaachisa soomiin kun? Ibsa keessaa dhiisnuti soomiin kun waan amma rakkina keessatti uumame qofaaf immoo yookaan akka biyyaatti akka addunyaatti furmaata nuu kenna akka qophoofte isa jedhu. Barsiisame akka isaan dubbatanii isa kanaadhaaf kan kadhannaa taasifamu. Dogongora uummanni Oromoo taasiseedhaaf kadhannaa subaayee kan qabatan abboon. Garuu isa biyya lafaa irratti hidhanii samii irratti
Ini ikkatu waaqayyo jedhee jira abboonni keenya biyya lafaa kanarratti hidhanii afaan keenya barsiifna afaan keenya faarfanna afaan keenya dubbanna kan jedhame kuni lakkii hin ta'u jedhanii isa dhooggani fuula waaqayyo gaafa dhaabbanne baay'ee qabnu barsiisa kadhannaa nuuf dhaga'ama. Soomii gaafa qabanne waaqayyo nuuf dhagaa dhuguma kan. Waan hin jedhe nan dhageenya jechaadha siifan. Barsiisa dhaggeeffachaa ture bara. Deebiin aan deebisne kawaanan si gaafadheef. Soomiin kun rakkina mana kiristaana keenya keessatti uumame kanaaf qofa moo tokkoon keenyaaf soomiin kun nu barbaachisa moo nu barbaachisu? Inni guddaan isaa. Barsiisa akka kiristaanummaa keenyatti soomiin nu barbaachisa. Soomuu qabna kadhachuu qabna sirriidha. Kadhachuu qabna. Nu barbaachisa. Garuu inni abboonni tokko sirriidhattu sin eeyyan hin soomna. Inni abboonni labsii balaaleffannaa saba ofii kan obboleessa obboleettii ofii balaaleffatanii osoo dhiifama waliin godhi fuula waaqayyoon dhaabbatanii gaafa kadhatanii oliin hidhanii gaafa waaqayyoo fuuldura dhaabbatan waaqayyoon kadhannaa kan hin dhagaa kadhannaan kun sirriidha subaayeen kun sirriidha jennee isaan wajjin subaayee qabanna moo akka dhuunfaa keenyatti hin soomnaa diyaaqoomni dhuunfaa keenyallee qabannee soomna rakkina keenyafillee soomna gaabbillee fudhannee soomuu dandeenya hin soomna kana soomii garuu inni kun sirriidha hin jedha ol balaaleffatanii kadhannaa taasisan kana. Falmi akkan taasisne falmi taasisnaan gara keessa haasa'uun wayyaa maaliif yaadichi kaayyoo biraa akka qabatu hin barbaadu. Gaaffiin ani si gaafadheef deebiin ati naa deebiste tokko miti. Atumtu soomii kana nan sooma jettee gaafa yaaddu abaluun akkas godhe jettee yaada lama keessa taate miti. Jalqaba wanni kun akka inni deebii argatuu fi furmaata harka waaqayyoo fuulduraa akka argannu soomiin akka biyyaattis akka dhuunfaattis akka mana kiristaanaattis qorumsa keessa jirraadha walumaa galatti hin beekamu. Anis atis waan dhoksinu kana miti. Amma waa'ee afaaniin tajaajilamuu isa kana miti. Inni kun ishuu keenya miti. Ajandaa keenyas ta'uu hin danda'u. Ajandaa mataa isaa danda'ee qaba. Yoo dandeenye ani yoon danda'e haasa'uurra hojii kana hojjechuu nama tokko nama lama barsiisu yoo danda'e ati immoo yoo dandeesse nama lama nama sadii tajaajilu malee abaluun akkas hin godhe ibsa keessa galuu hin barbaanne. Amma kanan jechaa jiru ani gabaabumatti soomiin kun erga barbaachise ati soomuudhaaf hammam qophoofte? Guyyaa sadis haa ta'u abbootiin labsanii abbootiin guyyaa lamatti dabalanii guyyaan sadii wagguma waggaadhaan nanaween naannoftee dhufti. Soomiin nanawwee kunis ati hagam qophooftee jirta? Yoo soomtoo maal yaaddeetu maal akkamitti jechuun maal waaqayyo biraa maalan argadha jetteetu soomtaa? Isa kana gaaffiin kiyya. Yoo ifa si ta'eera ta'e jechaadha. Barsiisa sooma nanawwee duraanis soomna waaqayyo akka gaarummaa farcummaa isaatti biyya keenya yaadatu garuu hin soomna isa guyyaa sadii abboonni dabalanii isa kana uffannaa zanii uffannii akkanaan akka dhannu jedhan kana mana amantii kana kan qorumsa keessatti kuffisee diina gara biraatti dhufe soon ta'e nuyiidha. Nuti ofii keenya obboleewwan qorumsa walitti ta'e qorumsa walitti ta'anii obboleewwan kun olii kuu qabna moo osoo waliin waaqayyoon kadhachuu qabnaadhaan kana gaaffii natti ta'an. Soomina naween sooman soomina naween sooma kanan namallee diinallee hin qabu namni xaarallee hin qabu ani biyya lafaa kanarraa daabiloosin alatti diina tokko hin qabu hunduu obboleessa kiyyaa hunduu obboleettii kiyyaa galata waaqayyoo gooftaa nan sooma garaa qulqulluu nan sooma gaafan soomu isaan dogongorsiisa yoo jiraatallee dhiifaman gaafa ta'an garuu ofii keenya mana amantii keenyaa kana qorumsa keessatti kuffiifnee kota gabbaa zanii uffadhaa too sooma kana sooma gaafa abboonni jedhan ani kana dhugaa hin beekuan baay'ee nagaddiisaan. Siif maaltu jira seeti? Waan kana caqasiitii carraa nama biraafan kenna. Obboleettiin keenya sirrii obboleessi keenya gubbaa jira. Akka soomaatti sirni soomaa sirni lagannaa akka soomaatti amma waa'een wayyaa gaddaa yoo dandeenye wayyaa gaddaa uffachuu miti yoo dandeenye daaraa keessa gangalannee awwaara keessa gangalannee sababiin isaas soomiin kan jedhu Hisqiyaas mootichi aangoo teessuma isaa irraa bu'ee masaraa mootummaa isaa bakka teessoo ulfina isaa irraa bu'ee wayyaa isaa buusee daaraa keessa gangalatee uffata ulfinaa isaa baasee daaraa keessa gangalatee soomee guyyaa sadaffaatti waaqayyo badiinsa magaalaa Nanawwee akka isheen hin banneef
Yoonaasis akkamiin akka inni garaa qurxummii keessa bulee uummanni Nanawwees guyyaa 3 daa'imti otoo harma haadha isheen hodhiin saawwan otoo harma haadha isaanii hin hodhiin jabbileen akkasuma immoo walumaa galatti namni minaaniif bishaan irraa lagatanii guyyaa 3 sooman. Amma isa wayyaa gurraacha uffachuu kana waa biraa hojii waliin agarsiisina. Yoo danda'ame kun soomii isa guddaa keessatti isa xiqqaa kana miti soomii ishee guyyaa 3 miti yoo dandeenye soomii isa guddaa kana keessa iyyuu gallee itoo bifa kanaan soomne Waaqayyo nutti araarame. Amma inni tokko abbaa keenya miti gara jedhutti hin seenu. Abbootiin keenya haala amma keessa jiraniin manni kiristiyaanaa gara fuula duraatti tarkaanfattee deemti isa jedhuufi hundaafuu sirrii miti. Waaqayyoon abbootii keenya tokko nuuf taasisu teessoo isaaniitti dhufanii abbootiin keenya nagaan nuu bu'ee karaa Waaqayyo beekuun nagaa nuu fidee abbootiin keenya nagaa yoo ta'an anis atis nagaa taanaa wangeelli barannus bakka ga'a. Karaan achitti garuu amma dhimma uffannaa irratti dhimma gurraacha uffannaa miti soomni mataan isaa gaddadha. Kanaa ol gadda uffannee daaraarra gangalannee badii kaleessa balleessineef cubbuu kaleessa hojjenneef dhugaadha. Obboleessa keenya ajjeesneerra namni otoo ija keenyaan arginu namni ajjeefameera dhiigni isaa dhangala'eera waa baay'ee hojjenneerra. Cubbuu keenya kanaaf rakkina keenya kanaaf buddeeniif bishaan irraa lagannee qofa Waaqayyo irraa deebii argannaa miti. Kan kanaa ol yoo danda'e mootummaan matuma isaatti soomuu qaba nagaan biyyaaf dhufuu akka danda'u akka amantii isaatti. Abbootiin amantaa kam keessa jiraatan soomuu danda'uu qabu Waaqa wajjin araaramuu danda'uu qabu isa kana jechaa jira. Malee amma rakkoo mana kiristiyaana keenya keessatti uumamee fi abaluunfaa wayyaa gurraacha uffatanii amma kana keessas galanii gidduu abbootii keenyaa galanii hafuursan jiru isaaniin hin dhaga'ina. Warri kaleessa Ortodoksiin haa baddu haa mancaatu Ortodoksiin silayyuu amantaa keenya miti warri jechaa turan har'a immoo deeggaranii abbootii gama tokkoon jiran jabaadhaa isin wajjin jirra ishoonuu jabaadhaa jedhanii abbootiidha dhugaadha. Amma dhuguma gaafa maalii jedhu allaattii nyaachuu barbaadanii maal gogorriidha jedhumoo waan akkasii kana jedhu. Gaafa abbootii keenya immoo isaan kallattii tokko qabsiisanii isaanii borganama immoo isaan keessa seenanii akkatti isaan bibittinsanii amantaa keenya diiguudhaaf barbaadan ergamni tokko ija keenyaan ilaalaa jira. An akka nama dhuunfaa tokko otoo hin ta'in akka nama mana kiristiyaanaa tajaajilaa mana kiristiyaanaa tokkooti. Kanaaf hoyyii namoota biraan barbaannu jabaadhaa namoota biraan barbaannu namoonni amantaa nuti hin amanne otoo namanii jabaadhaa isin wajjin jirra nuun jedhanirra amantii wal fakkaannee wal dhiibnee borganama walitti deebinu unuma wayya. Kana jaallattanis jibbitanis beekuu danda'uu qabnu. ሁላችሁም በተለይ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር በአማርኛ ልናገረው ከኛ ቤተ እምነት ውጪ ሆነው በርቱ አይዟችሁ ጥሩ ነው የሄዳችሁበት መንገድ ከእናንተ ጋር ነን የሚሉን ሰዎች በሃይማኖት የማይመስሉን ሰዎች ከኛ ጋር በርቱ ከሚሉን ይልቅ እኛ እርስ በርሳችን በሃይማኖት ተመሳስለን እግዚአብሔርን አመስግነን በፈተናዎች ሁሉ እኛ አልፈን አንድ ብንሆን ይሄ ነው መልካም ከነደጋሩም ማንሳ መሌ ኤላ እኒ ከሌሳ ላሌራ ኤላ ከሌሳ አመንታ ቦሎተ ኬኛ ሙስሊም ረቲ ላሌራ የሮ ገራገሩማን ኢሳን ግዱ ገሌ ቱሬቲ ዋባዬ ደበኒሩ ሰዱጋ ኑቲ ዱኩበ ሳኒ ቤኩ ዲሱ ደንደኝ ረኪነ ሳኒ ሚደመ ሳኒ ፈይዳ ሳኒ ቤኩ ዲሱ ደንደኝ ገሩ ኢሰመኑ ቆረምኔስ ጫላ ሳኒስ ቆረመኒሩ ቦሮ አመኑት ዱጉማ ገራገሩማ ቀብና ሀራ እሾ ተቆታን ቦሮሞ ሸዋ አቺ ወለግ አቺሞ አርሲ አቺሞ ጅም በጀዴሞ ከንገርገርኑ ቆዱቱኑ ዱፋይቻ አከሰቲን ላሊና ከናፍ ቦር ከን ሀራ ገምታ ኬኛ ዲጉዳፍ በርባዴ አመንታኒ ኑዱበ ዳበተኒ ጀባዳ ከሾ ካይዳኒ አቦቲ ኬ ሜ ወሪ ከሌሳ አቦቲ ሱራ ሳኒ ገዲ ገረገልቸኒ አረብሳ ቱረኒ አረሞ አቦቲ ኬኛ ጀዳኒ ሮሳኒ ቪዲዮ ዲዩቲት ወጀተኒ ኒ ማሪ ጀተኒስ ሜነቲ ማሚ ጀራ ከነቱ ዱጉማ አቦቲ ኬኛ ወራማ ገመ ከሚኑ ጅረን ኢሳንቱ ዱጉማ አቦቲ ኬኛ ከና ቦር ተጃጅላን ኢሳን ገርጋሬ ጀባዳ ጀዴ ከነ ጀቹ መና አመንታ ሰነ ዲሰኒ ዱጉማዩ አመ ነማ አፋን ኬኛ ዱበቱቱ አርገሜ አመ ነማ አፋን ኬኛ አንተ ጃጅሉ አርገኔ ሀራ ቦዲ አመንታ ኬሰ ጅሩ ከና ዲስኒ ረጀዳኒ ማፈን ዱፈን
Maaliif suura abbootii keenya gara kamiin iyyuu haa ta'u maaf du'iitu gochuu barbaadan. Kanaaf ergamni namoota duubarra ta'anii hojii seexanaa hojjetan tokko jiru. Isaan kan hundumti keenya ifaaf bilisa taanee balaaleffachuu danda'uu qabna. Gowwomuus hin qabnu maatii Waaqayyoo. Beekuu kan hin danda'u qabdan. Gowwomuu hin qabnu. Nu abbootii jibbinu hin qabnu. Abbootiin humnaa ol jaallannu hin qabnu. Abbootiin keenya nu abbootiidha. Haadholiin keenya amantoonni keenya kan amantaa irraa baranne kan dukkulannaa isaan irraa fudhanne kan aangoo isaan irraa fudhanne kan fannoo isaanii dhunganne. Har'a rakkinni tokko uumamee fi abaluun akkanii abalus jennee hiiruu qooduu danda'u hin qabnu. Gaafa haasof gaafa dubban yoo dandeenye akka mana kiristaanaatti yaaduu dubbachuu danda'uu qabna. Soomni immoo yeroo kamiyyuu yoo ta'e soomiidha. Kadhannaan kadhannaadha. Yoo dandeenye isan jechaa jira bulettiin kosiifan. Wayyaa barbaanne wayyaa gaddaa uffannee soomiin matuma isaatti mataa ofii gadi qabachuudha. Amma immoo eeyyeeni garaagarummaan kun dhufuunsa mana kiristaana keessatti qormaata guddaadha. Tokkummaan humnadha. Tokkummaan irreedha. Abbootiin keenya Oromiyaadhaaf qofa miti. Biyyoota kaaba kibba biyya keenyaatiifis hin barbaachisa. Kibba biyya keenyaatiifis wangeelli hin barbaachisa. Bahaaf wangeelli hin barbaachisa. Wangeelli kan jiru magaalichuma guddoo Finfinnee keessa kana wangeelli kan jiru kabiraan bakka biraa isayyuu ilaalaa jira baadiyyaaf magaala keessa. Kanaaf abbootiin keenya jabaatanii tokko ta'anii wangeelli bahaaf dhiyaata. Nurra darbee isa Oromiyaa, Amaaraa, naannoo kibbaa nurra darbee Sudaan qaqqabuu qaba. Keeniyaa qaqqabuu qaba. Biyyoota birootti ce'uu danda'uu qaba. Biyyoota Afrikaatti ce'uu danda'uu qaba malee ofuma keenyaaf dhiphisnee gadi of buusuu danda'uu hin qabnu. Ifa kanaan akkasiin hubattan hin barbaada. Kanaaf yaada koo gaafan gabaabsu jabaannee kadhachuudhaan mee giddiin qabaatina. Waaqayyoon irraa deebii haa eeggannu. እግዚአብሔር መልስ እንጠብቅ። በቃ deebiin inni dhugaa waaqa harka jira. Nu abbootii keenya jaallannan kabajna garuu waaqayyoon nagaa nuuf abuusu. Waaqayyoon nagaa nuuf haa kennu. Namoonni afarsan tokko deemanii ela warrachi keessatti hafan isaan kan gosidaan kan Kiristoos sabummaan qabu. Kiristoos lammii du'eef hin qabu. Nus lammii duunuuf hin qabnu. Amantaa duunuuf qabna jennee tokkummaadhaan dhaabachuu danda'uu qabna. Sabni biyya keenya keessa jiru hundumtuu tokkodha nuuf. Sabni biyya keenya keessa jiru nuuf amanne irra kaa'ame jedhe kana miti. Erga amantanii Kiristoosin uffatanii erga cuuphamtanii Kiristoosin uffataniitu. Namni Kiristoosin uffate bahaa dhihaan kaabaa kibbaan tokko ta'ee danda'uu qaba jecha. Tokkummaa qabaachuu qaba. Kanaaf tokkummaan keenya kaleessa akka duudeebi abbootiin keenya jaalalaan akka isaan mana kiristaana keenya nu abbooman nu gaggeessan nus jaalala abbootiin keenya gara jaalalaatti akka isaan dhufan gochuu qabna malee inumaayyuu jaalalli amma jiru kun wanta amma jiru kun akkuma fagaachaa akka deemu gochuu danda'u hin qabnu jechuu barbaada. Mee abbabachiifan carraa kenna.